La kuze kuyosanje ukuthi uNkulunkulu khona abamemezayo 2026 uthi realign yourself umuntu osifazane uthi wena njengoba uceka nje uthi mawufika emajikeni uyaphaphalaza usuthuka ngisho inhlamba manje usuthi abantu uzobakhombisa ama-true colors akho ngoba kuphele ama-break sizela you have been realigned. Amemezo kwesithathu ngithi mina baba yini abamemeza kangaka uthi ngaqale ngamemeza ku-God the Father kwadla ukuthi vela akanabudlelwane naye ngamemeza ku-God the Holy Spirit kodwa mase ngimemeza kokwesithathu ngase ngimemeza kumina ulizwa amaziyo wayesethi sekunesibindi sengaphuma waphuma enkulu enjalo weza kuye uthi uNkulunkulu uthi dabungizwizwe ngabaleka ngacasha webantu besifazane makwenzakala useDamaseko uwa usuke uyovuka eLake of God kodwa iwala uqashe la uvuke la ngobizwi lompriest umambali la ubeke wama kuleli pulpit noma ungahlambulukanga ukuthi baba njengoba ngihlela lapha emuva kuwile ubeke wamemeza ngoba he's the priest over your head manje inkinga utholakala ngoba uwa la uhamba uyovuka ngaphandle kanti ngaphandle abakuvusi baqedela yomsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke kodwa gcinela lahleke lokuphila kwakhe akasho ukuthi ngeke siwe kodwa take on i-restoration but a restoration yenzakala under this leadership osubmithe kuyona ufike usafaka amanabeni usagaqa ufike ungakwazi ngisho ukudla umthendeleko wafike wafundiswa bawa la bavuka la abafana babeyodlala ibhola bengena egroundini ubona inkunkuma yabantu uzubona ngoba khona oselimele egroundini uthi bengebona abadlali bonke la bekhona ama-physician nodokotela wena ngoba umuntu esehlatshiwe wabheka phezulu segijima itrash sesizongena egroundini kodwa itrash ayikwazi ukudlala ibhola kodwa itrash ziyakwazi ukungena zizopick up ngiyavuma ukuthi khona ababhobhoza abashaya ngelimi ufuna ufana nabo kodwa wena yakhe imetha ithi ngisalinde stretch sonke njengoba sila siyagula ama-temperatures ethu wonke sisesibhedlela sikamoya njengoba sila so musukhishwa umuntu naye oze ngesickness yakhe wena lindi unesi uleshile ethi next khona abathi mabefika bafika ba-154 athole lelo khadi kodwa makufika unesi ne-thermometer ethi uyayifaka athola ukuthi i-temperature yakhe inkulu uyakwazi ukweqiswa abantu ngoba lithi iBhayibheli abokuqala bayomba abokugcina bayomba bokuqala kwenzeni kwenza i-temperature sithini isikhathi